Assalamualaikum dostlar. Sizlerle birlikte bir izi. Ya biz bugün bana ne öğretiyorsunuz? Ortadan sonra öğretmen olmuş. Varsa koyuyor. Ya dostlar olsun. Şimdi YouTube verirsin bulan. Ötse kalan ötmüşsek. Şu an sorumuz. Paketim oluyor. Evet dostlar gitti ötemiz. Bir bundan işte zaten. Bandazan da şahadı. Bu dostlar şimdi kaldık. Oldu. Git. Ya dostlar. Git. Dostlar. Kelisi viraj olsun lan. Maketleri oldu. Nadan öteminde sınıfta uyuzaklarını alıp ana жүрген зомбиларды creeper'lerde öldürетін боламыз. Ya жеріне өте алмай қалдым достар, өте алмай. Ya күле тұрыңыздар. Кеттік достар. Я слышу крик моей души, я не знаю, кто же ты, зная с тобою жизнь, не идти путиною мою жизнь, если надо, ты держи мою руку, и мы сбежим, если надо за тобой мир перевернем, мир дном, сделай крепкий вдох, ведь мы в космос упадем, если что, я молодой, принимаю твою боль, сыпь на раны мои соль, зря поверил я в любовь. Не с тобой, я на воле, а я более не табу. Не с тобой, я на воле, а я более не табу. Не с тобой, я на воле, а я более не табу. Не с тобой, я на воле, табу. Не с тобой, я на воле, а я более не табу. Не с тобой, я на воле, а я более не табу. Не с тобой, я на воле. Dostlar yetim. Uyuzaklarından git indiriyorum. Git katalık. Kutu tarafına. Ben ya öş. Bir muskemi arnak batayım oraya gittim muskemi.
Dostlar. Men bir zombi topdim. Ana, bali. Ender. Ender pearl bali oldu. Çok güzel var ya. О, паук. И паук. Эй, мамани. Ket dostlar men osunu o'zgartib qo'ysalar. O'zgartib keling. Osman tag'da ko'rasizda. Men o'zgartib solay. Ya dostlar. Men buni o'zgartib solay. Men resurslarim yo'q. Sattarim yo'q. Soni yeki soqqan yerdan izlarga bo'ladi. Anam birinde gana zatlarım var. Yeki quduq var, so'ng shunday birinde gana quduq var. Ona karşı birini jasart koydu. Benim dostum. Öğüt almaya kaldım. Kötü durumlar. Я взрываюсь изнутри и слышу крик моей души. Я не знаю, кто же ты. Знаю, я с тобою жизнь. Не иди подлинную мою жизнь. Если надо, ты держи мою руку, и мы сбежим. Если надо, за тобой мир перевернем, мирном. Сделай крепкий вдох, ведь мы в космос упадем. Если что, я молодой, принимаю твою боль. Всегда ранен моей соль. Зря поверил я в любовь. А я болен, не табу, не с тобой. Я на воле, а я болен, не табу, не с тобой. Я на воле, а я болен, не табу, не с тобой. Я на воле, а я болен, не табу, не с тобой. Я на воле, табу, не с тобой. Я на воле, а я болен, не табу, не с тобой. Я на воле, а я болен, не табу, не с тобой. Я на воле, а я болен, не табу, не с тобой. Я на воле. Моя Лейла, моя боль не пустит меня домой. Я ломал ее двери, был когда-то я родным. Я дурак и молодой, зачем тебя я полюбил? Ты искала во мне зло, но что сумела ты найти? Для меня полно, но не тебе суди грехи. Men bu yerda blok qo'ya olmayman. Blokni qo'ygan bo'lmaydi. Asıl dostlar. Ya. Benim adım Asit. Ya. Büyük emin. Blok koyduruğa bo'lmaydi. Hemen. Benim anlat. Git. Yürü. Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла, собрала всех своих подружек. Ну а как же я? Ведь день рождения у тебя, знаю, ты меня не забудешь. Я приду, меня зацелуешь, но поцелуев твоих мне мало. Я хочу, чтоб ты сказала: забирай меня скорей, увози за 100 миль и целуй меня везде. 18 мне уже, забирай меня скорей, увози за 100 миль и целуй меня везде. Я ведь взрослая. Dostlar, men
тауып алдым. Достар, мынаны қараңыздар. Енді бақытжан деп қойыпты. Иә достар. Енді Darknet ел жоғарғы бағада жүр. Онdan арқасы көп бағын қалғандар. Псих больницада. Достар, сендермен бақытжан Санчо, Мир, біз бүгін психбольницаға келдік. Иә достар, ақша тапқыларыңыз келсе, әдейі эксперт. Достар, видео басталмай тұрып мен сендерге OneX деген сайтты ұсынамын. Ол сайтта сендер спортқа ақша тігіп, көп ақша ұта аласыңдар. Сендер мені тылсым дүние деген рубриканы қолданғыларың келсе, OneX деген сайтқа кіріп, 200 теңге қойып, 50 мың теңгеге дейін ала аласыңдар. Так что OneX сілтемесі астында. Кіріңдер. Міне достар, видеосы қызықты. Ал мынау Darknet'тен ғана кеше салған екен. Міне кеттік видеоларын қараймыз. Мұқтаж адамдарға көмектескен. Міне Darknet'тен ең бірінші 48 мың теңгеге посылка сатып алған. О да өте қызықты. Міне тылсым дүние Заброшкада елі шын екен деген. Міне псих больницада түнде барған. Су ішпе челленджі түсіреді. Міне өте қызықты. Кеттік достар. Достар, мен сендерге жаңды канал таптым. Екінші канал Даник Реал деген. Ол өте қызықты видео түсіреді. GTA 5, Free Fire, Free Fire мен Minecraft түсіреді. Minecraft өте қызықты ойын, тығылыспақ ойын. Міне бұның видеолары өте де қызықты. Міне Даник Реал 1.500.000 подписчикқа жеткізсек достар. Тіркеліп кетіңіздер. Даник Реал. Достар, мен Алмаз Валиев деген канал тауып алдым. Армандарға тек қана қарындасына иә. Мыңға жеткізіп подписчик қылдырайық. Лайк басып кетіңіздер достар.
тіркеліп кетіңіздер. Олар мақсат видео сіздер көрсеңіздер. Ол кеттім я. Ана қасым барайын қазір кеттім. Кеттім енді ана қуанайын. Olmağına şeyim. Ya dostlar. Yakında yürüyük. Dayak. Dostlar. Nerede bir sunduktur? Evet ne yapayım? Kursunda yok. Şunu yok. Sunduk. Dostlar nerede? Dostlarım. Bir gelinler. Sınavdan niye sunduk buldu? Kaç tekşiretim olamaz. Tekşiretim bulamaz. Yok, keş batadır. Olsun da alıp alayım. Kımşok. 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 Oldu. Sağ olun dostlar. Kıyıtınızlar. Bir sekund. Sağ olun dostlar. Sizlerle birlikte bir boğan kizet. Ya sizlerle boğan bir boğan kizet. Ya kettik. Annaga жазылып кетіңіздер, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Келесі видео шықсын десеңіздер.